Sisi nembo ya Zimbabwe arakaipe kutenda kukuruka amsana kwa tangaturuke taka mkati mechini chirongwa. Chirongwa ya Mganga FM sungura top 10. Chirongwa cha mnenge murukupuwa. Adi Dr. Tube Muswe mufure wega kufaningwa za 5 minutes past 8 kusekane kwa zane ndokuro kwa nidira. Asesi nere kati muningira isoso kuti sanga mira sei kupfa. Apa namba 10 kuseka pataka mira panapa ndidi. Namba 10 yange kabatwa iyo nandi semu mafia. Sasa munyu amatsotsi erudo. Ine mafotsa ndikwana kuita iwona 8. Namba 9 yange kabatwa iyo ndi politi. Ayanda ere ni mafotsa ndikwana kuita iwona 10. Namba 8 pane Kelebo Simango Boris na Muswe. Ana Cloris Machua ere ni mafotsa ndikwana kuita iwona 11. Namba 7 paka mira ipo na King Giza. Anika ngoma kake kanyi kwe ngoma a 15 votes a number 6 Vax Fire a 19 votes a number 5 a Stanford Muchaneyo a Maive Mwana a 79 votes a number 4 Like Maposa wakajgiswa 87 votes a number 3 DKWs anengoma yake bata ina Sawira a 95 votes. Number 2 Ellen Sokisi Sunda ina Sawira bananga wano balese. Number 2 125 votes. Anengoma ino sina matai. Ellen Sokisi. Ya pakashata. Amure Zimbabwe ngalipe kutenda kukuruka amsana kwa tanga tiri kuita mukati mwezvirongwa zveshe zvinanga tiri kuita pana pandika. Mukasondo daiso kubhuya kunirengenda kuma kuchiri kumbiri kwechirongwa akuma cheto. Kana tiri mwasa tirengeta kuti magumisa iri kuma cheto. Ataguma kuma cheto nditika. Kwa mvura yacheka makombo kwechirongwa. Ape Muganga FM sungura top 10. Ane zvimwe zvirongwa zveshe zvinanga tiri kuita pana pandika. Azvisi nere gaini bvendaenda nini pa prediction ndiwini ndione kuti uripo ere anyora mwati. Eiti Ellen Sokisi. Andikona kuti mwati dzandinazo pana panyamashuno apana napo vote Ellen Sokisi nditika. Kuti ndiye nakaima pa number 2. Ando pa kuti ndakukuru Zimbabwe kapesana kwatanga tiri kuita pa chirongwa chadatanga kuita panapa. Chirongwa let's talk about it community rights. Andichisopinda ini ndikakare pa chirongwa vya Muganga FM asungura top 10 achiri chirongwa chataka kupedza panapa nditika. Atopa kutenda zvikuru Zimbabwe akone vanga vari kuhambisana neni ngenjira iwe ya kuterera pachingapa chimbudzi pangapa smartphone pangapa chibazuka amunga mumovha kana kuti paredhiyo yemumhatso andinotenda maningi peni kuhambisana kwakanaka kwakadaro anditika. Saka ndinopa kutenda kukuru Zimbabwe. Andiro musubira kuti musara zvakanaka mukare zvakanaka nditika amwate zvakanaka atetezo dhibana pana pamangwana nditi azvisine ire kaini mena semudzani nengoma yakaima iyona pa na ampa 1 atizwe kuti ndiani uripo. Number 1 Taurai Mwanyisa ndongoma yakadai soka kumira pa number 1 ya musi wa nyamashi. Ane mafuta ndokwana kuita 155 votes. Arakaine kutenda kukuru Zimbabwe. Atishitenda kakare kuna baba Simon Matinyarare vari kutungamira chirongwa chine chaditika. Angenjira yekupa airtime avo vanenge vakwanisa kupinda pa chirongwa. Acha predict and win vakafembera. Uye vakawina. Zvisine nyamashi unorega tipinde supa predict and win tione kuti uripo ere atumira mwati azvikuti ungazwi wawina pana vati ivo maishamiya
vatitaura imwanyisa song number 1 status rakaiti makorokoto kuna maisha mia ange kupinda pachirongwa na predicted win kakare nekukuna nditika ava mwene tinoti aiwa kamunora mbapo chitraya ane rimweso waso chaita nditika azvisi nembuti yeZimbabwe rakaiti tikwada kuitire zvakanaka mwada kuitire zvitafu nditika amosara zvakanaka zita ndi Evans Dube kana Dr. Dube apa kene mukindire Mganga FM ndaida bye bye.